بخیر هاتی قاصد خدا، بخیر هاتی نور چعوا، بخیر هاتی خاتم الانبیاء، بخیر هاتی لسر سرا و لسر چعوار هاتی. گلی ملت محمدی مهوان جدورن دور و نیز هاتنه، عاشق و دلدای نور چعوا وان تمام بخیر هاتن لسر سرا و لسر چعوار هاتن مولود محمدی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Aziz peygamber aşıkları, aziz Batman, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hamdolsun şanı yüce Allah'a, hamdolsun Rahman ve Rahim olana, selam olsun alemlere rahmet olana, selam olsun ahlakı en güzel olana, selam olsun adalet güneşine, selam olsun ahlak ve adalet rehberine, selam olsun ümmetin tek önderine, aline ve ashabına. Ey sevgili, mevsim bahar, nurlu doğumunla yeniden yeşerdi, tazelendi umutlar. Hoş geldin, safa geldin, ümmetin olmakla şerefyab olduk. Selam sanadır aziz peygamberim, salat sanadır aziz peygamberim. İşte yine buradayız, Batman'dayız, yine meydanlardayız. Batman'dan Medine'ye, Nuri Pakine sonsuz salat ve selam olsun aziz peygamberim. Aziz peygamber aşıkları, değerli kardeşlerim, değerli hanımefendiler, sevgili çocuklar, tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Gününüz şimdiden mübarek olsun efendim. Programın akışını kısaca arz edeceğim. Hemen başlıyoruz Allah'ın izniyle. Yine kelamların en güzeliyle başlayacağız. Mevlid-i Şerif dinleyeceğiz. Günün anlam ve önemine binaen Türkçe ve Kürtçe konuşmalar yapılacak burada. Ve birbirinden güzel ilahiler, ezgiler dinleyeceğiz. Peygamber Sevdalıları Vakfımızın bu yılki mesajına da inşallah hep birlikte kulak vereceğiz ve güzel bir duayla bugünü tamamlayacağız. Bir kez daha mübarek olsun, hayırlara vesile olsun diyorum. Gelin mevanem bi kıymet, mevludame ve bi khundina Kur'an-ı Kerim dest pê bike inşallah. Ji bo khundina Kur'an-ı Kerim, Gazi Molla Münir El Cevad dikin ser mikrofonu, kerem kin seyda. Ya Resulena, ya Habibena, ya Tabibena, ya Mevlana, as-salatu aleyh, as-salatu aleyh, as-salatu aleyh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات
السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وعلى نية القبول والشفاء ورفع البلاء والنصر على الأعداء. الفاتحة. الصلاة
Aziz misafirler, bu güzel tilavet için Şeyh Münir El Cevad'a çok teşekkür ediyoruz. Ağzına, yüreğine sağlık diyoruz. Programımız devam edecek ama birkaç hatırlatmayı burada yapmakta fayda var. Gerçi biliyorsunuz her sene benzer şeyleri söylüyoruz ama tekrarında fayda var. Öncelikle tüm görevli kardeşlerimizin yönlendirmelere riayet etmelerini istiyoruz. Kesinlikle vinçlerin üzerine çıkılmaması gerektiğini ifade etmek isterim. Bu hem tehlikeli olabilir, görüntü açısından da hoş bir görüntü değil. Bayrak taşıyan kardeşlerim biraz daha gerilerde dursalar, önde duranların, arkada duranların görüşünü engellememiş olurlar. Biraz daha geride durmanızı istirham ediyorum. Kayıp çocuklar için alanın arka kısmında tam şu orta yerde bir çadır var. Şayet yakını kaybolan olursa o çadıra başvurabilir. Bir kayıp durumunda da oraya teslim etmenizi istiyoruz. Evet, bir diğer önemli husus da Allah göstermesin bir olumsuzluk olduğunda bana göre sağ tarafta bayanlar için sağlık çadırı, sol tarafta da yine erkekler için sağlık çadırı kuruldu. İhtiyaç olması durumunda lütfen oraya yönlendiriniz. İzdihama sebebiyet vermemek için alan geniş, çok yakın durmanıza gerek yok. Biraz daha mesafeli durabiliriz. Aramızda engelliler, yaşlılar, çocuklar var. Lütfen onlara da yardımcı olalım. Çok teşekkür ediyoruz anlayışınız için ve programımıza devam ediyoruz. Em ehli hubbu evinin, dozvane dini mubinin, lepey Muhammedi eminin, evindari Muhammedin, reçu riyavi ya meye, doza vitim doza meye, rezanetim lepeş ya meye, evindari peygamberin. Gelin beyvanın bi kıymet, eme vega, gazi Brian Khobikin, جبو خوندنا مولودا شريف كرم كن براين ما يا رسولنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا مولانا الصلاة عليك والسلام الصلاة عليك الصلاة عليك بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي الرحمن الرحيم بجمر حمد سناي قلب جانم ددن بوي خالق كون ومكان وي بإنسان دا يزان باكرم خندنوهم حكمة علم وكلم أولوهم آخر رب عظيم هم عليم وهم كريم وهم رحيم مالك أفلاك وأسمان بحر وبر رازق حمله هين رحت بر أنت ممآن وجود بقدرته جن وإنسان وي باسم رحمته نعمة خوش أم كرنك مسلمان هم محمد سرسري ما كرشمان وي هداية دام قرآن كريم رهبر چو
او جبوي مسكين وجارة فرقلك بالحنون بو بقدر خنجي فلك لو جبوي رحمة إله العالمين هاتي ينسر عالم نور الأمين بقرا دستي مؤمنة أي جان جان سي وسيوان سرمة بتروجا قران وش نزانم وصفي بيجم لو نبي بالسلام من رب عالم سرتبي امجي عشقا جان ودل
هاتن دعوتي هم نكاها وانبرن وساعتي باري نور سربوك وزاوى ودمي داملك تسبيح رب عالمي بر بقدر اولي بار بحرد وساعت لو جوانشي بويا فخر كائنات او مشرف نورا احمدي دايوان ولو خداي سرمدي بوري ششمه سروي سالا هر دكان او سعيد بن وشمورج هر زمان يكون ساوات ديار قربتي امين بحمل ومادر حسرتي شوقي هذا كروان شامي داهري وي ببينه وجين مال دايري بينه مو قسمة ورق وبربمان ونخش كد مال مدينة بمجال خلقي كروان شو بريكن دل بجان مالي عبد الله دين وإشاقران وقت كروان هاتي مالي او نهاد وين مادي باو ديار ولا çünkü bazı rigane karvanda haber get ya hüzni hanedanlı kader levzu haris tuye yesri beşmal ve gerya evteni had be heval بیست و پنج سال عمر جان دلبری شربت آمرنی بخوار بون ودنی مالی گنسی به مکان هجرتی مالی گنسی به دیار فرقتی اول غربت ما تندنا مقبره لو نهات واسلا حبيب ومادري هنق عبد المطلب بافر نجار بويا غمقين اوجي دردي بدبار ويجي ايشان ابو دل باختيار برجال دنحس شابان بجمار بويا مازون هرچی تشتی سر زمین سر وفاتا بابی ناری پرگرین هر دو چاوه آمینه بون مثل چم یک دم مولد ندایه درد و غم وی ولد یار وی ولد یار وی ولد یار وی ولد یار لولا دیوی گود که من صدمه دود که عزیزم جمال مال غربته استنه هشتم دینا و فرقته كاني عبد الله جواني مكر وفات دايا سرجر قود من لو شوات ما هي طاقت بقرم هي هوان سردني شوابك بصبر وقرار هاتا قردن سرمدن وصلتي مبدنا ضاعه درد حسرتي ما يتيم أولادي من باب إخوتي والدنيا جاركي باب إخوانتي والدنيا جاركي باب إخوانتي غنى خوي ضايك جن مصطفى نبض الاخوة بامي وانبر ذو جفا او يتم اني دني بحكمتا تيري امصل او جبوي ملتا اخوة دينا مينا او نورا جهم لو جبوي رب عالم بوشفن رب عالم كيتر الهر هامية حاضروهم ناظر لو الهرجية امجي عشقا جان ودل باخش كلام هرب بيجن الصلاة والسلام
عيدة وججن لعالم ضايرون الصلاة عليك والسلام عليك حتى دنيا مصطفى لو ست بيروز الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هطفايا مسكيني براز والسلام عليك ست بيروز هط خاتم بيغمبرا الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز عطياني يا رمز بيروز الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز عطقاعد ورزاني دوز الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز عطمرشدي ممنا الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز عطقنجي إنسان وجنا الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هط بخشباني باغدين الصلاة عليك والسلام عليك لالي ونسرين ونرقص بونشين الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هط خورشيدي أرض وسما الصلاة عليك والسلام عليك حتى بيبو مرحمة درد وغما الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هاد او شفيعي محشدي الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هاد خدي حودي كوسري الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هاد لو محمد شاسوار الصلاة عليك والسلام عليك هاد حبيب الله رسولنا ميدان الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هات نبي إسلام حنيف الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هات صاحب آل شريف الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هات خدي قرآن كريم الصلاة عليك والسلام عليك حتى رضان صراط المستقيم الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز عطقدي قرآن كريم الصلاة عليك والسلام عليك هاتان يا عرض بحر ملزما الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز عطتستجيل بكسا الصلاة عليك والسلام عليك دربوكني يا علوم مدرسة الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هات بادشاه أنبياء الصلاة عليك والسلام عليك هات نور قلب جاني أولياء الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هات رهبر ذي أمتي الصلاة عليك والسلام عليك هات إمام بشيباني دولتي الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هات أفي طباهر هيا الصلاة عليك والسلام عليك مرحبا أي مظهر وحي كلام الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هات سرور مال السلام الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هات دوم أمشير خلا الصلاة
حبيبي طبيبي وكوينا مثل أنا آدم وأنا إبراهيم ونوح يوسف بتمحبوب ليعقوب شيرينا يوسف بتمحبوب ليعقوب شيرينا غيري تنهندر سدف بحر وجودي لو لازم أنقذ تبكن راه مدينة لو لازم أنقذ تبكن راه مدينة Gava kuthati buyurana ilherci İdi menedizün muharabi ve şirine Gerde tüne buya ne de bu çerhi bidayir Sergeçti şevqe tetenine melekine Sergeçti şevqi tetenine melekine Carek tu nezer ki meni miskini haribey Berde mechhebsu uj zindan ederine Berde mechhebsu uj zindan ederine Mirac edgel kes nebuye setre risalet Qasid ji Xweda bû tey Cibrîl emîne Bu Bekir û Ümer her duş hubbat ednalên Mektul ji firaqa تج عثمان وعلينا مقتول فراقا تج عثمان وعلينا جارك الشفاعة كي بنابي خجبو من لو راكم لغي لتإمدادي شنينا لو راكم لغير امدادی چونینه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه Tekbir! Tekbir! Sen kokmayan gülü neyleyeyim? Neyleyeyim sensiz baharı?
Sen doğmayan günü ne eyleyeyim? Ne eyleyeyim sensiz ben dünyayı? Senin tenine değmeden gelen yağmuru istemem, meltemi istemem. Seni parlayacaksa parlasın yıldızlar. Sana yanmayan yıldızı semalarda istemem, istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbül olsa dinlemem. Özlemim sen olacaksan yansın yüreğim. Sılası sen olmayan gurbeti istemem. Vatanı istemem, istemem. Aziz peygamber aşıkları, Mevlid-i Şerif için kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz her sene etkinlikler münasebetiyle Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın adını zikretmeyi biraz daha arttırıyoruz. Öyle ki salavat seferberliği başlatıyoruz her sene. Bu yılda hamdolsun Şubat ayından bu yana devam ediyordu. İnşallah durmadan devam edeceğiz. Onun adını anmaya, onu zikretmeye, ona salavat göndermeye devam edeceğiz. Bu seferberliğe gösterdiğiniz katkı için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Ve efendim şimdi biraz coşku lazım. Herhalde hazırız ama bir istirhamım var. Lütfen biraz hassasiyet göstermenizi istiyorum. Bakın ön tarafta çok ciddi yılma var. Bayılanlar var, düşenler var. Allah rızası için birer adım geri. Hareketlilik görmek istiyorum. Birer adım. Allah razı olsun. Ve birinci ilahi faslı için söz sanatçı kardeşlerimde. Buyurunuz. Tekbir! 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 Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah Teala şirine eserini söylüyoruz. Şirine, şirine, Nur Muhammed şirine, mizgine, mizgine, Nur Muhammed mizgine. Ama coşkulu bir sesle hep beraber haykırıyoruz. Evet, bayrakları görün. Tekbir! Bu haram Muhammed'e, Mevluda Nur Ahmet'e.
مهارنگاره حاطنات پیروزه دی میدان داهه حیوانات پیروزه دی میدان داهه حیوانات پیروزه بخار بخاراته دنیا خوشاته کیف و شاهیانه حاطنات پیروزه کیف و شاهیانه حاطنات پیروزه 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 حاطنات پیروزه 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 حیوانات پیروزه تکبیر که به خیر و خیراتی سر جواراتی خلاص یابی ولاتی آرمانجات پیروزه خلاص یابی ولاتی آرمانجات پیروزه عشقات و تزمان به هزاران میدان دیوینا جان و جانان حاطنات پیروزه دیوینا جان و جانان حاطنات پیروزه 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 حاطنات پیروزه 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 حیوانات پیروزه پیغمبر و خاص و عام لتسلات و سلام